ibihe byiza nshuti bakunzi ba Barasa Network, ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. tugiye kubagezaho inkuru twise Abarepubulike Bariye Karungu ngo Biden agomba kwegura ku buyobozi bw'Amerika. Abarepubulike batari bake bahise bihutira gusaba Perezida Joe Biden kwegura akava muri Maison Blanche ariyo Presidence ya Amerika. Ni nyuma yaho atangarije mu ijoro ryo ku cyumweru ko avuye muri gahunda yo guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu aza mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024. Abategetsi bo mu ishyaka ry'Abarepubulike bavuga ko iyi ngingo ya Biden yo guhagarika gahunda yo kwiyamamaza ari ikimenyetso simusiga ko ibivugwa ko afite ibibazo mu gutekereza neza ndetse n'iby'ubuzima ari byo koko, bityo ko adakwiye kuba umukuru w'igihugu. Iki kibazo gikomeje guhangayikisha Demokrate kuva aho yitwariye nabi mu kiganiro mpaka na Donald Trump mu kwezi gushize. Mike Johnson, umurepubulika uyoboye inteko ishinga amategeko, yagize ati nimba Joe Biden adashoboye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nuko adakwiriye kuba umukuru w'igihugu. Agendeye ku itariki y'amatora yongeyeho ati agomba kwegura vuba na bwangu kwa gatanu Ugushyingo ni kure cyane. Igihe yatangazaga ko akuyemo ake karenge, Biden yavuze ko azakomeza kuyobora igihugu kugeza manda ye irangiye mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Hashize amasaha make ya nijoro ku cyumweru, Maison Blanche yashimangiye ko atazegura. Yagize iti yiteguye kurangiza manda ye no gukorera abanyamerika mu buryo bwiza. Abarepubulike bakomeye bakomeje kubyamagana bavuga ko akwiye kwegura, ndetse batangira kwikoma nimero ya kabiri mu butegetsi bwa Amerika, Kamala Harris, ushobora gusimbura Biden mu gihe yaba yeguye. Tubabwire ko Joe Biden yashyigikiye Kamala Harris kariwe ugiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Intumwa ya rubanda ya New York Elise Stefanik hamwe n'umukuru w'inama y'Abarepubulike baravuga rumwe ku bijyanye n'ubushobozi bwa Biden bwo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arangiza itangazo rye agira ati agomba kwegura vuba na bwangu. Uhanganye na Biden, Donald Trump, we yivugira ko kuva mu ntangiriro uno mutegetsi w'umudemokrate atarakwiye kuba umukuru w'igihugu nubwo atigeze amusaba kwegura. Senateri Steve Daines wo muri Montana uyoboye uruhande rw'abasenateri b'Abarepubulike rushinzwe ibijyanye no kwamamaza avuga ko kuba umukuru w'igihugu ari inshingano za mbere zigoye ku isi. Mu itangazo rye aravuga ati kandi sinkizeye ko Joe Biden ashobora gukora inshingano ze neza nk'umugaba mukuru w'ingabo. Undi musenateri w'umurepubulike witwa Mark Wayne Molen wa Oklahoma we yageze kure avuga ko Biden akwiye kuvanwa ku ngufu muri Maison Blanche hakurikijwe ingingo ya 25 yo mu itegeko nshinga rya Amerika, ingingo itarigera ikoreshwa na rimwe mu gusimbura umukuru w'igihugu iyo atagishoboye kurangiza inshingano ze. Abatemera Trump bigeze gusaba ko hakurikizwa iyi ngingo mu kumukura ku butegetsi igihe yari akiri umukuru w'igihugu. Hari abanyapolitiki batari bake bari biteze ko Biden yivana mu ihiganwa. Ibisubizo bye bitaboneye mu kiganiro mpaka cyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 na Trump zatangaje abanyamerika benshi, bituma bibaza niba koko yashobora kumara indi myaka 4 ayoboye igihugu. Nubwo mu magambo yagiye avuga no mu biganiro yagiye agira, Biden yerekanye ko yibeshye, yahuye kandi n'ibibazo byo gutegwa kandi asa n'ufite ibibazo byo kwibagirwa. Abademokrate mu nama y'abadepite n'abasenateri bafite ubwoba ko ihungabana rye rishobora kubatesha amahirwe yo kongera gutorwa, ndetse na mbere abatanga ifashanyo mu bakomeye bari batangiye kumuhatira kutiyamamaza, ariko ntibamutegeka kwegura. Perezida wa Amerika waherukaga kwivana muri gahunda yo kwiyamamaza ni Lyndon B. Johnson, nawe yarakomeje arangiza manda ye. Nk'uko Biden avuga, na Johnson icyo gihe yavugaga ko yahagaritse kugira ngo arusheho kwita ku nshingano ze z'umukuru w'igihugu. Mu gihe igitsure kuri Biden kigenda kiyongera mu byumweru bike bishize, Abarepubulike bo basizoye bamusaba kwegura. Amasaha make imbere y'uko Biden atangaza ko ahagaritse kwiyamamaza, wiyamamariza hamwe na Trump nk'uzaba vice perezida we, Senateri J.D. Vance wa Ohio yavuze ati ari nka kwa kundi atakwiyamamariza indi manda, byaba byerekanye neza ko Perezida Trump igihe cyose yari afite ukuri ko Biden atarafite ubushobozi bukwiye bwo mu mutwe bwo kuba umugaba w'ingabo, nta guca ku ruhande. Yongera ati Joe Biden niwe mukuru w'igihugu wa mbere mubi nabonye mu buzima bwanjye, kandi Kamala Harris yagumanye nawe igihe cyose. Biden yashyigikiye ko umugore Harris yamusimbura mu kwiyamamariza intebe y'umukuru w'igihugu, nubwo ishyaka ry'Abademokrate bagomba kubanza guhitamo no kwemeza uzabahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni ishema kuri njyewe kubona umukuru w'igihugu anyemeje, kandi intego yanjye ni ugutsinda, niko Harris yavuze mu itangazo. Nzakora ibyo nshoboye byose mu gushyira hamwe ishyaka ry'Abademokrate no gushyira hamwe igihugu kugira ngo dutsinde Donald Trump n'umugambi we mubi wa 2025.
Bivugwa ko Abarepubulike bari biteguye guhangana na Harris kuko benshi bari bazi ko ari we wari ufite amahirwe menshi yo kumusimbura. Amakuru ava mu bashinzwe kwamamaza Trump babwira ibinyamakuru byo muri Amerika ko barimo gutegura amatangazo yo kumwibasira n'ubushakashatsi bwo kumurwanya mu gihe yaba ari we ugiye guhangana n'Abarepubulike. Abenshi bamunenga ku bijyanye n'uruhare yagize ku kibazo cy'abimukira kandi ko ari ikibazo adashoboye. Donald Trump Jr., umuhungu wahoze ari umukuru w'igihugu, avuga ko politike ye ntaho yatandukanira n'iya Biden. Ibi byose biravugwa nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yahagaritse kwiyamamaza kongera guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu, aho yavuze ko biri mu nyungu z'ishyaka no mu nyungu z'igihugu. Ibi bibaye hasigaye amezi 4 gusa ngo muri Amerika bajye mu matora, bikaba bigiye guhindura burundu umwuka wo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu. Inyuma yo gutangaza ko akuyemo ake karenge ku cyumweru nimugoroba, Perezida Biden yahise ashyigikira icyegera cye Kamala Harris agiye gufata umwanya wo kwiyamamariza intebe y'umukuru w'igihugu. Hagati aho muri kino gihe ingufu zigiye gushyirwa cyane mu gutegura inama ikomeye y'ishyaka ry'abademokrate ryo kwemeza umukandida wabo rizabera i Chicago mu kwezi gutaha. Ndetse ishyaka rya Biden ryatangiye kwihutisha imyiteguro ku buryo umukandida azaba yemejwe imbere y'itariki 7 z'ukwezi kwa 8. Bisobanuye ko umukandida mushya azaba yamenyekanye mu byumweru 2 birengaho gato. Na nshuti bakunzi ba Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza.